السلام علیکم برادران و پدر و مادران. یک برادر تاجیک کمکت مزهش گرفته برای خبرگیر آمده. Hola. السلام علیکم معلم تاجیک. ما خواستم که یک برادر تاجیک رو نوار نگم همراه نبینم چه گفتنده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر همین کمتر سلامتی وزنی شدگی بود. شکرانه آگاه پیاده برادر اوزی کمتر خسته گشتستم. اکا اولی چنما توقیشا رسوندن در کورای. همیده اگر باشه این کنیم برادر اولی چنما یادم میکده که توقیشا میرسوندم. برادری که هستم دریغ نداشته یادم کدیستم لیکن آدم اوزی کمتر بزدین راتی دگیشون. ولی همین اگر یکون ادوچش باشه برادر کمتر کمک میکده که میخستم همین دستای پرندنده کن کمتر سویابون میشیدم. کدومی که خدمت کردگی پروردگار از شده ها پتا برادری بودن را دریغ نداشتن. یکی موزی کدومی زندگی زندگی چگه کیشی برای کارندین انا حوزی انا کپیدم و گرفتم کمتری دیگر موندن ده اوزی اکا میگم ترمز نشوابا همه توقیل شد برسونم. ای کدومی که یادم میکنه زکابا و خیر خداوند خودش عرشونه و درگاهش قبول کنه. اکا جان شما نگفته که توی چون کشید دماسته. ما گفتوری 2 سال شد بیمارم. 2 سال میشود که بیمارم. همین 2 سال 1 سالش دیگه خیسته نمیتونم. میگه شکرونه الله همین برادری توجیک بودن هستم خدمت نکردم
Kalaska giysen. Buradan içine kadar. O zaman yakıtı dövüşüne daha kına. Ama o hizmet kadar. Ozi, aga amikante dikari chini mune, mekome, harakatinu giba po kheizam, ki fazano nikokon. Ina, dina zan zaman baro, guftan ki, man, kadınok diyorlar. Mori, kam tava kaçtan, ma kurtum maka, şumora kurtum, ki şumu kurtu gibi yakarim, ne diyorum ki, ne medunu kadın barodari, ama kadını kahredeysen lan, kufkemi, daru yolu haykadey. Yoldan, agan yoldan geçeceğim. Bana var şumaran, zaten kurtum ki, anlatayım. Boy çıkıyor. Bana sana ne halisin? Muhammed'in Müslümanım. İlk adamı ne ister ki? Baroda bu baroda. Yedi görüş kadı. Can kanal. Çiz kanal. Müslüman. Mümin barodari mümine. Ma. Ay habavan minadorovi. Paradiko. Mara Müslüman ofali. Ki barodaro hizbah. Dasi, kam kadar, orada dasi, oradan şuradan uskadan. Agar abi iltimos, aşmo koyuş, müracaat mikram, ki agar iloji burada, amikam da oradan mekadeki, babamı ehlesin. برادر را فراموش نکند تو اصلا برادر دیگران با خبر شوند. جان گفتن نماند شما نگفتید که چند فرزند دارید. Ne oldu sefarzandığım kanuni dazular maydaki çorsular mobengi haysular akım egon kodavar kan da sözcüğü ya bamuru dumarsa tomburasın. Здравствуйте. Я Луканова Татьяна. Мой муж Одинаев Фарук. Мои дети. Мой муж 2 года как болеет. Последний год он уже не может ходить. Серьезные проблемы у него с руками, с ногами. Мы просим вас помощи, если кто может увидеть нас или услышать. Пожалуйста, помогите ему подняться на ноги, вылечить его, чтобы мы могли жить, растить своих детей, которые нуждаются еще в поднятии, в его помощи. У него серьезные проблемы с ногами, он не может ходить. Поэтому, добрые люди, просим вас, кто нас видит, слышит, помогите, пожалуйста. Я Луканова Татьяна, вот мой номер карты и номер телефона моего мужа. Одинаева Фарука. Пожалуйста, кто может, помогите. Хочешь покататься? Покататься.
Sekarang tadi. خدا حافظتان برادر اکر میرم انشالله آخرتم خبرم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.